Muri Cote d'Ivoire abantu 13 bapfuye abandi benshi barakomereka biturutse ku nkangu zakubise amazu hasi zinangiza imihanda ya gari ya moshi mu mujyi wa Abidjan. Umuyobozi w'ibiro bya HCR mu burasirazuba bwa Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari yavuze ko kugeza mu mpera za 2019 umubare w'abantu bateshejwe ibyabo muri Afurika wavuye kuri miliyoni 2,200,000 bagera kuri miliyoni 6,300,000. Uburasirazuba bwa Afurika bugiye kwibasirwa n'inzige ku nshuro ya gatatu. Bishobora kuzateza ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu karere kari gasanzwe karangijwe n'imvura n'icyorezo cya virusi ya corona. Guverinoma ya Misiri igiye kudohorera ba mukerarugendo, igiye kubareshya mu bice bakunda cyane bitahuye cyane na virusi ya corona. Indege zatangira kuhabageza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Naho muri Afurika y'Epfo korali y'urubyiruko yamamaye nyuma yo kugera mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa kuri televiziyo rizwi nka America's Got Talent mu 2019 yakomwe mu nkokora na virusi ya corona ntiyabasha kuzenguruka ikora ibitaramo.